isa sia Vilingi wa Mauvoo. Watindata mwendo musiaisia wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba karibu thini wa Vilingi wa Mauvoo umundi wa kwambelelia wa matuku miongo ili na nyanya mwini wa thandatu mwakani wa ngili ili na miongo ili na imwesi ungamite saa umwe na nusu kamundili masama avilika ya umiloni wa suanane masama kukwata Vilingi wa Mauvoo ngomanyithie kila cha kiteka muthenyani wa umundi thini wa ikonyo inya sianthi tuambia na ilembeta yitu ya ukamba kaunti ya Masaku, kaunti ya Kitui ovamwe na kaunti ya Makueni na hindi twilika thini wa kaunti ingi kivathukanyo tumanye Mauvoo otondo methiwa maikitika nundu twina andiki ma Mauvoo mongamite kana malikite kila vandu kwikithia kana ni maete Mauvoo kuma ndwani nginya va thini wa studio situ cia Mutongo TV. Nitawa Erastus Kithuku wa Nzomona ni nake Sharon Ndinda kwanzia ya meko na indi ni amwe kati wa ala ni kumbanisye ala tukumbanisye ni vamwe na Minister wa uima wa mwi Masaku kwitikila vena mathina sibitali ni Satuoli kwende ya kwendekethia unyuvani wa ngili ili na miongo na ili uko iwe mutumia wina ukuu wa miaka miongo nyanya na etano kuma kibwezi kusia uvya brush sia iyatu na umundi twina rivoti ye mwanya iulu wa waki wa silanga wa thwake Makueni. Vilingi wa Mauvoo ni naudhocha tunenanie kwesela ile itatu kenda itano isu ni namba yotumani mukuvi na ndeni wa mitandao yetu Facebook ni Mutongo TV, Twitter ni @Mutongo TV, KE @Erastus Kithuku na ndeni wa YouTube ni Mutongo TV official na via ndeni wa website yetu ni www.mutongotv.co.ke. Tuambie Mauvoo maitu na imwe kwa imwe tuambia kuma county namba 16. Mithenya mivuthu itina wa munini wa governor county ya Masaku engineer Francis Maliti wikithia vethina wa gloves na sindu ingi cia kutumia hospitali ni cia Masaku. Yo minister muviani wa uima wa mwi county ni su Dr. Ansend Kituko ni mwetikirana na ndeto isu ayelesea thina o umanite na serikali nene kuema kutuma mbesa kula kwi serikali cia county. Mwandiki wetu wa Mauvoo Daniel Mwangala niwe ukutufingu ya Vilingi wa Mauvoo na ilivote. Enendi county ya Masaku ni maende na unyama itina wa sibitali wa Machakos level 5 ulani wa sibitali munene county nino ya Masaku kukosa gloves sia utumiwa ni maavisa mauiti ubumwena ndawa undula ni mwisi munene kwa enendi alama vika sibitali nino mena wekwati munene kwa ukwata uiti. Hiyo ni ukweli, lakini hiyo shida sio permanent. Na munini wa governor county ya Masaku inau withito ikumbelete sibitali kwa evinda ya saa onakutika tionthini wa evinda ila nthi yende kwikumilwa nuo wa corona wala enende aju memwisioni. The gloves ambayo unasikia hivi sasa ni kwa sababu national government ambao wanatakiwa kutupea era kama milioni 700 kila mwezi hawajapea kaunti ya Machakos hizo pesa kuanzia mwezi wa 3. Na hivi sasa tunavyoongea ni mwezi wa 6. Kwa hivyo for 3 months. Niwo muvea wa uiti novathia wa kimanza kinene cha mbesa ni serikali ya county, lakini yu ni usenyo munene nundu andwa melasimika kwithowea gloves na ndawa kuma ndukani cianza onakutwika ni kivathukany'o na ndeto cia gavana wa county ino ya Masaku wakathiie muno sibitali u wa county ya Masaku ndaelesya kana sibitali u ni ngelekanyo nene kwa sibitali ila ingi county ni sikivathukany'o. We've also upgraded to have a level 4 hospital in each of our 9 sub-counties, moving from the initial 3 that we found in 2013. We are the only county in Kenya to have installed a cancer care
and Research Center. Nake Minister Muveani wa Uiti County na Masako Ansen Kituku ni wakithia kana vena thinosu na lese kana serikali ya katini yo alete utulwa muti nundu mbesa ila siuma serikali ni cia vika county no ya Masako. Delay serikali nene inenga serikali cia county besa. Anondo wakiwithia mbesa cia delay kuma serikali nene kwa county. Withia na serikali ya county ni na mbesa tonanga serikali maitu makwa sindu isi omde. Lakini ndio bya ndo maitu kana nundu ke inonze bebetete. Mbesa ni mune wies kai ne azane kunenga ni ku release mbesa katika counties. Wila mbesa isi katika counties. Thina tu nini twevo ni tu selvia with the amount mazi wa kawaida. Ondo twese sainge ila kwejoa mizitu no yo gethe enge mundu ni wathela kana liu na buno nginato mane ondo twekala na kini tu sio kawaida o mitoke. Ethiwa atongoi serikali nimeweta thino wa Glax hospitali ni uyu mwene ndi wa kaida wake neva. Hiyo ni ukweli, lakini hiyo shida sio permanent. But I want to request, go and request governor. There are some cleaners who are calling me from the county, from the level 5 hospital, telling me that they've not been paid, I don't know for how many months. Those people are very poor, they are needy. If you guys can sort them out so that they can continue. Daniel Mwongela, Mutongwe TV, county ni ya Masako, hospitali ni munene wa Machakos level 5. Tuma thini wa ilembete wakamba yutuambe kuthikuya musieni munene wa Ilovi. Vala unenania Mauvoo iulu wa kukui wa kwa unyuvani munene wa mwaka wa ngili ili na miongoli na ili no wende kukusiwa. Mwandiki munene wa ngwatani ya kutetea mafata ma athokumi kotu bwana Francis Atwoli ni wende na kuthingilela kana unyuvani usuno ukuiwe kethiwa livoti ya BBI ijeveta ni uneni ula uende kuleana na uo ni atongwe ikauta. Evo munini wa President Dr. William Ruto na mutongwe wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka. Mwandiki wetu wa Mauvoo Benjamin Mwaka na ilivoti. Vatialite masama vodhono kana kotu wa appeal kwe uni kukomana. Kwa hivinde ambe vyo kwethukisi kuwania kulena kutoiwa kwa mutalatlo kwa yula katiba kwisila livoti ya BBI. Uteti kukwanya kutoiwa kana kukuiwa kwa nyuvani wa mwaka ukite no uende kuikimia. Mwene kivilo ngwatani ya siyama siyadhu kumivwa Kenya Francis Atwoli ethi twe hayende kithio nyuvani u kwewe ethi wa maundumana takuvitu kithio kwa BBI maitondeka kuyaniwa thino ivinda ta ya mwaka umwe uloti aliteno kana kula itwaiwe. If you play about next year, and I've told you, if you are not prepared, let us not go to those elections. I warned you. If you are not prepared, let's not go to those elections. Because you either choose to die or to be what you are. And your preparation is only in BBI. Niuke wa uwa Atwoli ula tongwe kivathukanyo evo munini wa President William Ruto na mutongwe wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka katua tongwe angia inge methitwe mailiana na uovio maiweta kana mawalanyo onthe makatiba ni mailite kunewa ndaya. Hata kama mahakama imesema ni kinyume ya katiba na kinyume na sheria, wanatuambia lazima mupitishe, na kama hamupitishi tutasongesha uchaguzi tuendelee kuwatawala. Sisi tunawaambia Kenya ya impunity na ujinga wa kiasi hiyo iliisha. Hakuna mtu mjinga tena Kenya. Na mjue uchaguzi utakuwa kuchagua the new leadership ya nchi tarehe 9 mwezi Agosti next year. Now you cannot change that. Nilisema juzi, you can only postpone elections. Kwa hivyo ndugu huyo anaitwa Francis Atwoli awache kufikiria. The only time uchaguzi unaweza kupelekwa mbele ni kama President Uhuru akideclare state of emergency. Kenya iko na vita na Somalia, Kenya iko na vita na sijui wapi. That's the only time unaweza kuextend, postpone election, and even then only for 6 months. In other words, haiwezekani. Ni lazima uchaguzi ufanyike tarehe 9 mwezi wa 8 2022. Na Mungu atujalie Kalonzo atakuwa hapo.
ute na mutia wa maendekethio a yo BBI vina mutiani munene kotini wa appeal chumwaniki kwiuni kikalo cha silimonza makotio kitongwewe ni president wa kotu wa appeal Justice Daniel Musinga kiithwa kiambia kwithukisia kwani ya kulea na utio wa kotu wa yulu ula kwi mwaine muvitu watuye kana kwambiwa kusukumiwa na kutwaiwa kwa BBI ni uvathukanu na meao. A declaration is hereby made that the President does not have authority under the Constitution to initiate changes to the Constitution, and that a constitutional amendment can only be initiated by Parliament through a parliamentary initiative and Article 256, or through a popular initiative and Article 257 of the Constitution. Mawakili manzamo ya IEBC uvisi wa mweneno wa meao Kihara Kariuki, President Uhuru Kenyatta, mutongoi wa ODM Raila Odinga na zamanene ya BBI meithwa mayendeka kuitetea kukonya mautio 17 ala manenganiwe ni kotu wa yulu nthino utio wa kuliana na BBI mwaine muvitu. The consolidated appeal shall be heard by way of written submissions with oral highlights limited to 2 hours for each appellant and 2 hours for each respondent. However, the court shall be at liberty to limit the time allocated to avoid repetition. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma vamu sinua ilovi inyenito Benjamin Mwaka. Ni muvea we mwanya mandikitu wa Mauvoo Mwaka Benjamin twitiana nake tukwate livoti ingi valamuya wa kwenda kila muteti ukukitia kivila ethiwe na degree ni wethitwe ukuiwe kwa mavinda maingi na yu mwakani usu twendete wa ngili ile na miongo ile na ile niwo muthia ni kumana na kiu vala MC ya molote ni chama cha Wiper Christine Koki wa makulia enende methwe mengono na ma MCS alamatonya kumalulu tucha kana kumakenga wakavindane kau na mo enende kuya matungolo countini ino ya Masako ni maliana na wendekethio usu mayasa kana otongoi ti lazima mundu ethiwe na degree. Boni Mutesya na ilivoti. Ya ula wende na unena niwa kukunanya usakwa niukite kana atetino nginya methiwe na kisomo cha yulu maivikia kunewa otongoi wa ile mbunge si kivathukanyo no wende na kwete maoni kivathukanyo na mawito maingi kwi mwene nthi atetie mwe maendena ulikuwa ni mbevo na langi maendena kwikunia maleve mwene nthi we eno thasio wosa kuanzia ila unuku isila indi usa kuiwa inzia nwende na kuitavia mwene nthi na yu nundu ni matele mile na mekia nundu ni mesi na andu alaza ku MCS alaza ku ni miongwena ko usiendu sio ntasi yiwa mezani sia Masako inenga we mundu la musakwe atwae wodine yake niteetikila na kau ni mwewe nthi mweko kengwa muthenya ni mwewe nthi mbaitu tuina nanya na mwa maene nthi ni maelesekana kisomo ni chavata ateo katiwa kisomo na utongoi ane maundweli kivathukanyo tutwa asiana sukulu ni kenda ikasome na ni ya hivyo muno kuona mundu musomu na mundu okuelewa haje ukaka kengando roles cia MCA muzakuwe kana no cio imwe na cia MCA nominated mundu icio ciendo ile cie kivathukanyo muno asuna andu ali me kivathukanyo muno Zeveno iende na uthiuka na ndeti kivathukanyo ovamwe na mwene nthi maendeno kulanya makulio yu mwene nthi akulwa ane muthasio netambia yiyi vetangano nayo ni kana masakwe atongo yela mo mekwenda kwisakuia nye ta mwene nthi waku ukamba ni wa Masako ngaliko ya atala kila ndo no kulia ni kana utongoi ni meko utongoi ti kwenda wina kisomo kingine ndo na mabalua ukenda na mandikirio na zaidi wa 10 lakini kwa meko ndo kwa utongoi utatongosia kila ngulia ni kana kiuke siwe muno withi ni kwa siwe mutongo ilote thia andu lakini muno ti kisomo uneni wanza mayosa kwani na mevaka wende na usanise mwene nthi vamwe ala mekwasikana itambia yi ni tonya kutumiwa tanzia ya kumasa kuya atongoi alamo matekwenda netunewe kwitwika kana ma MCA mendaga kwitha mena ndigili na nye kiu kila ndo no kulia ni kulia tukethwa na atongoi tuyenda ngawa ya andu mena ndigili ona mundu ndo na gwetha tena ndigili na etha na quality cio tongoi kana ti wende kwa utwenda mundu ti lazima etha na ndigili twenda tongoi ni gwethwa ona itwe twenda ongamia mundu mutongo itwese utona tutethia na aitutongozia lakini tinga wa ndigili amwe measia utongoi ni meko na kwithwa na kisomo tiku kutongoesya nesa
nundu ni malolete mavinda kauta maikuno kivelenge na mwama metawa alama somie ezu ne kutengemea nundu andu ambe mayianania ukwati wa masomo na no withie mundu ni musomu lakini nde ututethia na andu ala tutinda na moku tatomesi etusio namo matena degree isu lakini matona ututethia nundu emesi kila mundu kwiyelesya na kuvulana na mwene nthi kisomo cha yulu kitevo no maundu amwe alama ende na kwendekethwa ni mwene nthi methiwe na tongo imo alama kwithwa maisa kwa nthi niwosa kwa niukite oni wakwa ni degree sina maana provided mundu no kunena kindu gikeleka na no gutangamana na andu kune sana makwate yani degree sina maana mono yu mwene nthi atumite metho ovamwe na matu ethukisi na kuona nesa kila kikwendea mbe itina wa kwithwa mwiya uwende na usukumiwa na ndeti kivathukanyo amwe maende na ukwata mbau na langi maende na ukwata Vilingi wa Mauvoo kuma Sambu kaundini ya Matungulu nitawa Boni Mutisya tukuwa ningea yuna kuma kauntini ya Masako na imwe kwa imwe twithe ya nginya kuya kauntini ya Makueni mo waki wu ilembetani ya Ukamba wewetekana ta umwe kati wa sindu ila siodhothe ya siokosya etu maukomo nini kuvukwa na kuitavua kavinda kala maendete mwendo mwasa kumanda kiwu yumulati wa waki wa silanga wa thwake ulawi kauntini ya Makueni wewetekana ta ukwithwa uimina siokota kavinda kala uvikia na kuthela dhini wa kilungu cha kele cha thwake kwichao mwandikitu wa Mauvoo Caleb Chalo wa Mutunga nutambuke silangani osu na atumbanisya livoti e kila kinene ni Mukamba akwate kiwu Wani wezekana kwa kiwu Ukamba ni kwetete uchaisio ni imwe sieko sia na imwe kukosa kisomo nundu wa kwa kiwu tukukua mavume ya nini na kuongela kendo kila tukita dependency ovamwe na maumu amwe alama etawaine kwa kiwu no we kulia kiwu kilikilava ende kwa tata kulia nilia kisio kimwe tamboni na masonga leni na oyona kivathokanyo cha vandu ve kiwu na vangi vatai silanga wa thwake we project imwenini kana flagship project wa serikali nini kanela tumita national government ni muradi ula witha we munene ilembetani ya Ukamba na ula kwa kilungu kinini waeleo kuna mungu thina wa kiwu isio ni kauta cia Ukambani kalima mavendini na isio sionthe ila sieva kuve na silanga o ovamwe na isio mbingi ni imwe wa isio ila siketha iuneka na silanga o twina Dominic Chenze na ula unoelesya ngalikoni ya kisomo Ukamba twithitwe na thina munene ukethio na ciana cialika primary iamba kuthi kutobola kilasi kya 8 nundu makithi kuuta kiwu kila maenda kwasa na muno etu ala maendete kumanda iwu mathina gwa kunziani muno onange makisa kukua mabu no kithe imaina atona kumina kisomo kyo kya kilasi kya 8 kilasi kya form 4 ona mayisa kuthi university ko ila tukwita matukwa transition from one level to the other ni kuka kuacholaiziwa kana ni kuka kuikithwa kana ni yethwabo na ciana citu tukiona ciana nzomu na tuiciokia agenda nini cia serikali nini yivo agenda ya manufacturing yo silanga uwe na vata mwau mbe tuthiungulule uceithia wa mwaki kana kila tukita electricity nthini wa silanga u na ulo ukwitha wiceuvwa nthini wa face ya kele kana ilungu ya kele ya uceuvia wa silanga u nekindu kila kindetie va na vala vena maima amwe na ala tumeta tunnel na yo tunnel ine ciaki nainde fane vofa sovetwe ima zilali na wasa wa mita mana monza nainde ima yene kwita yelekeje kiwunga lekwe yengi na kiwukiki nundu kiketha kikingi kikwati gwe kwitha kinenga ne mwaki kana kisovya stima no lo kwitha ina isio isio ni mbingi tiva ama kwene vevoka indi ni isio mbingi cia Kenya ni kwitha kumano kila ni thi ilwendi nena ma engineer ala meva ndini watho wake ni kana kiwuki ni kikwitha kiyunya kana kisya ithia
mwaki kana stima ula wina uletu wa 20 megawatts na natata kulingana na kila nelewe ni engineer mwene kana 20 megawatts kana 1 megawatt netona kutwa stima ndini wakisio cha Nakuru kechoka na chu angeleise kumana kila watho kuma yangaliko sia Nakuru kwa ndini wa geothermal kukumanisha babe 20 megawatts industry kana factory kana maudhu kumyala mekwitha ba ndini wa Makueni nimekwitha maisamba suwa mwaki nikwitha mwaki yo witwa wisio ni ila nini kana witwa ndini wa factory ila nini no kwitha ikwate kana no kwitha itapi kwa kutapi wa kula kuoswa ni ene ndi maisio ni ila sieva vakuve na moene nthi makauneka hata ala meva vakuve na vasa silanga u wa mina kwakwa ona yuendeye mabalabala maitu maendeye na kuseubwa na wa thelo kethia yu ngali nito na kuma wote ikauma Kitui ikauma Kibwezi ikauma Kutha ugayathia nisioka kusilanga no kethia mabala maitu ni maseo na makeke walami wise ethi andu ni matona kukuiwa sindu sio ila maima kuma ku ndwani sia Makueni sia Kitui na Masaku maka yutona Nairobi maka twa Mombasa nundu makethia mena balabala nzeo na wisilanga munene Afrika vena wikwato watalii kuma isio sia nthini na kumanza maivi kava andu neva undula ukwete mwana wa kwandiko kwa mawia kwa andu fisi ya katatu ya silanga uyitha na usevya wa vandu va kunaicha na kuita kiugo kana water supply and treatment system na vala kiuge kitha kiina icho isio sikivathuka nyo sia Makueni na Kitui o vamwe na musie munene na ula ukwitha we waki utweka wa matukwa kana technology na ula wesekania ta konza na indi face ya muya ni usevya wa isio sia nema ya ungithya na vala eka ngiliana sia kaunti ya Kitui na Makueni sietha yemwa kwesela vala ve kiuke metho monde melekelwa vala ve silikali nini ni ekalima Makueni na vala ve muradio na ulo kwikwatiwa kuthela metuki na indi ikulwe nini ni kana muradio ya withela indi kuyana na maelesio ala nengiwe ni kana muradio wa vangi wa kuthela mwaka usitwathi mwai we 11 indi ni kana livoti ila Mutongo TV ekwatie ni kana movea kana ministry ile ekwatie project inu yenda undu kuthela mwai wa 6 mwaka usitwathi chenze nunu kulia nenda kwa samwanyo nitunge Mutongo TV mubea munene nundu wa kutembea muradini witu wa dhwake faida ulat wikwatwa ni mukamba mwene nthi wa Kitui Makueni na Masaku nubitukite mathina ala tukukwata ibindani yi uneni wa chenze uka kavindani ka vala nae na thina wa ene nthi amwe na muno kuma sio tuvali na alama na ateta na kila kiuwetwa takito na utwiche wa mbaluti na ulo numana wa na usevya wa silanga wa dhwake kilungu ke mwana cha todo ime dhwake muradi munene wa President Uhuru Kenyatta nthini wa serikali yake la yosie utongo ikuma mwaka wa 2013 na yu mwaka ukite okito minatamu yake nthini wa kaunti ya Makueni uni we muradi ula munene na wesekania ta flagship project muradi munene ndiyo nthe ya Kenya nula watengewe kimanza kinene cha mbesa cha silingi bilioni 100 na vala twetha twithoima itengo sikivathukanyo nthini wa silanga u munene kuma va silangani wa dhwake Mutongo TV nthini wa tuthoime dhwake neta wa Caleb Chalo wa Mutunga na indi nilivoti mwanyela yumbani tuni mwandikitu wa Mauvoo kuma wote Caleb Chalo wa Mutunga twikwatikana silanga osu wa dhwake wethwa withela nukethwa witethia akamba aingi Makueni yeyoka indi ovamona Kitui na Masaku twikwatikana President Uhuru Kenyatta avikiana kutambuka nthini welembeta ya ukamba usuni mulati umolo kwithwa ekite wito nthini wa uneni wake katwambothi uthiumoni ovanini ni nzioketheti na Mauvoo mbeange ndukali vasa Mauvoo maende maalukete na iwinda na nzeve na naudo chatuenda nyimwe tuminie kilungu kila kitialite thini wa kilungu kitu cha witi kwi Mauvoo alama etawe ni mawithio luluko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo na hypertension ina no stress, just relax. No ikoma mazada na mazai no nyekego na ni ukulia hii nikenda yumanyekana mundu amanyekana ena cancer ya nondo
no nginya wese kwigwa ikaliyu kweli vemo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa basivitali kweli kwiwa wita wakuowa kilungu cha uiti nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu sia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Wimi wa ng'ombe cia yeia thini wa kilungu wasia wa mwimi ingi nona kusiyo mukeka wakina mukeka usio ukomea tumena ewa ukomea komea mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na twalito transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the amindoni vena out right in the field ni wet nondo tuta mina kundika mitwe wenda wabaluka pyo Utonda kwitha imonda flat muno ugethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitungu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolele kitungu kibandao ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula siembesa ni mazira siembesa wasia wa mwimi Kampuni wa yeye wa Meru Highlands Dairy ni wotongo itoka usovyo wa yeye ilese ovyo va Kenya. Nitusova se yeye muthemba wa lisha fresh na ila nesi ovyo kwa musi wa kuombe na ingi tuna mazpoa ile tonye kuikalami itatu itathuka na notho we lisha fresh kana mazpoa ndukani yonthe ile evo kuvina ku na ingi no kwate yeye yito kwisila wholesalers na distributors maitu va Kenya yonthe kwa mavombe yangenena ni naito kwisila nambani ya simu noti muonza ina na noti ile ina itatu na imwe kana ututumia email kwisila info@meruhighlands.co.ke. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Are you looking for a TVET-accredited college to enroll in? Do you want to translate your passion for beauty into a successful career? Linton's Academy offers you TVET-accredited diploma and certificate programs including skincare, makeup artistry, beauty therapy, and nail technology. Our world-class trainers guarantee quality education in a friendly and well-equipped environment for you to join the global beauty business. Join us for the May intake and learn about prestigious cosmetic brands in the world while standing a chance to work for our partners. For more information, call us on 0714 870 037 or visit us in Westlands, Ken Road Towers 3rd floor on the northern wing. Linton's Academy. Saa ili sia weo itiali tienda tika imwe kalibu ndeni wa Vilingi wa Mauvoo niende na kumanyithia tuende na kunena kwesela ile itatu kenda imwe itano na Facebook ni Mutongo TV, Twitter @Mutongo TV, KE @Erastus Kithuku. Twende na Mauvoo maitu mutumia umwe wena ukuwa miaka miongo nyanya na itano kwa isietwa Mokikala kuma kisioni cha Kalembe raha ni kuya Kibwezi kauntini ya Makueni no sengeti aingi kwa kwithiwa aiseuvya brush sia yatu na ila sile ota ila siuma ndi sianza Mokiyu ayelese kana athukumite wia u kuma mwakani wa ngili ile na muonza na ni wethetwe akana weosi ni wethetwe wi munenga mbesa nzio vala ukwasia kuseuvya brush imwe atumia esa imwe na indi mwandikitu wa Mauvoo Kennedy Mulinge no komanie na mundui kala na tumbanesia ingewa ile tawo ya Kenya ni sikia kwa kwetha kati wa nthila mavinda maingi sio wasi ndo sio kuma nthi cianza na kiti kumana na kwetha sindu iseviwa va Kenya nundu tweka twinaguo na kila kindu twinacho kukithia ki ni ngoma nina mutumia kwa isieto ya Mokikala mutumia ulani wakuwa miaka 85 kuma Kalembera ila Kibwezi kauntini ya Makueni na la kwa vinda miaka 14 oyu ithitwa isovya brush si yatu brush na ilanthi ya Kenya yo wa kuma nthi cianza tuinena na mutumia kala ni ueleze kana ambisi ya mwaka ni wangilile na monza
etina wa miaka yake kusonga na kwitha watatona mawia makivalua nzika yone cia kwenda kumana sindu ila utumia kusovya brush yake na vala sindu yu ciuma cia itumie ngwata usungio u nye matili ala ndumea ni tumia mbau na wia meke ya ng'ombe na indi hii mbao nuwa anywhere meke ya ng'ombe numa za silota na indi nitumia pamwe na waya nikwithia apate waya meke zindi amba mbulazi ndi ambao soveka kisalini cha kwenda kumana undu brush isovavwa nikitumie ngwata usungio u ino samba undukani nuka ngoza kalamu na njosa temesha kana square yundi ngezisia maima malika roteniti 10 na mino zimau njosa ndili and true ngezeza u nayo itina wa kuthetha maima a mekana wana mwata na mino zezo winde njosa waya u ngetilanga ngekunza u na ngetilo na njosa meze ya ng'ombe ngekiola waya u na ngebini yana price ngegela imane na theza ngekiu na njosa nyondo ngekuni ya karaka waya kailiko kamino likanjosa mukazi njosa mukazi u ngetilo kumana na wiau kalano tona kungamia amwe mavata make tamutumia yanondeza chene kwitho atoinye miaka yakwa ni 85 mwaka utui nanondeza chene kwithia atumia ingi nimakuye mayundu matona na mayundu mezi lakini uwe au wakwa nondeza cia nikwithia ninu wa sukali ngoiya na we au wakwa na twindo tungi otuini otula nani one kuwa nayo ni itumimia witona kutuma ukola kuthi kuwa brush ndukani na wivika kwa mutumia kala kuwa brush ile usovasia ose wa ambulazi isiakwa nisiovasia tiundu mwane ila siakuwa ila siosovya na masini nundu izini sia plastic na zwini sia methe ya ng'ombe kwa izini kwa kwanangalangi muno na kukuta kiatu kitwika mituke kwa izini sia ambulazi itona kwethia sitona sukuma maisha nundu ambulazi emwe umino na miaka 10 kumana na kwitha vate utethio kana kukonwa njeki wiano wake kala ni withwa na ivinda yumu wiano wakwa nipitia nundu wa kwethia ndwe mapato muno nundu ndi mundu waanza poti wiano wakwa nonye niungamia na kwato silingi ana ngaingo wambau ngoka ngabaitithia ukethia nungu kwato kainda ndi ngona mundu una support withia nucio wea undu ila isi pia nundu nake no mutumia na miaka no miendu nundu ndi ambozo vya mbulazi mbingi nundu wa umo wa uyosu wa kuziovekela mwezi na mbulazi itano kana mbulazi ina yuko yini ye challenge kila kinene muno kwa undu nasio vya mbulazi siana niongwata kendo chiana ndi ambozo vya mbingi nundu wa wetu wa weyausu tanzi emwe ya kwemea utuika una mautuika angi va Kenya wetu no uma kula kwi serikali ya Kenya ni mutumia kala
kukwata mbao ndalama na utweka take na yolanga kuwa sindu mbingi kuma ndisianza Kenya mwaji jondu ndona kwika kana kaundi ya Makueni ni umana undu ndona kwika tukapatilisha ta company yani kutoneka Kenya ndizo baze sindu chayo yukune ngukula cha Kenya nikanaweze kwethia ni mwachi cha ambulance weze ni cia soba cia pa Kenya nikanaweze kwethia andu ingi kana ciana citu mbingi cia kwata mawea igwithwa cindu ici kaciobwa ini itona kutinzi cianza kou ningukula cia Kenya kana ni mutona kutasa boti tukaciobya cindu asuno amwe mama utwikala twithana moisioni cia ndoani mautwikana ala makakota kwoko na serikali ya Kenya yolanga kuwa sindu nthi cianza namba ya andu ala meyandikite va Kenya no kuongeleka na mawia namo mayongeleka. Vilingi wa Mauvoo kuma Kalembera ila ikiundua ni kauntini ya Makueni. Ninye Kennedy Mulinge. Na kweli esu nilivoti ya raha kuma Kalembera kuya Kibwezi na endi amwika ingi maasya kuiwia na nimuona mutumio na miaka 85 miaka esu timinini wenu uvangite kuseovya brush na niwona ndo sobete brush nzio kuwi alamu iva kuve nake mwivikio na kwitha mwi muthoya brush ewe sethi nake ni wakwata mukate wake wa kila muthenya ni muvea muno mwandikitu wa Mauvoo Kennedy Mulinge tutiane na livoti yesu vala mundu umwe notietwe ni thayo na angi kauta makakwata maumisi kumana na kiao cha usi wa esoni kisioni cha Mukuyu ni kauntini ya Makueni na kila cha valukile mwakani wa 2018 kwithiwa kiteke seuvye ni vethi tunangusanisyo katikati wa serikali nene na ilaya kaunti sia no ula waile ukiseuvya hayo serikali ya kaunti ya Makueni ni dikilela kati na kuambia kuseuvya kiao kiu mwandiki wetu wa Mauvoo Caleb Chalo wa Mutunga ni wasi okethia na ilivote etina wakwitha vana impanga mbinge ile inakuosea wake aone usini wa isuni ula wanite iliombunge siambone na kaiti lelo ni wa Mukuyuni kuthiko vika kithungo na tawa iyo thukumi wa kusevya kiao kini wambiisie etina watongo iwa serikali ya Mutioko kulikela undu withi wakavindane ka serikali ya kaunti na serikali nene sinaina ngusanisyo wa lelo wa Mukuyuni na ula unatwika awe mokone ma serikali ila nene etina wakiao ki kutuoka mwaka wa 2018 mbanga kauta nisithitwe sikuosewa na vala thayo wa ciana cia sukulu unae muisioni undula ekali mava ameweta kioki tunaina mathina maingi muno nacho ukesethe tusaniwa nundu akiao ciana ni ciovota kundiani oila ciana ciendete masukulu ukesethe kwina mathina maingi musie tumite musi akaumasya kana kake kana sukulu kana kukayende chake koka atunewa kiao ni cha government national government no kesethe tiuma na yu tutona kufaidika ata lakini yu ni tukona ni wailu nundu ni twambise kuona o cheni yu atwa ima boda boda mayekethia mbanga ilama na kwata no kaile meokela ninga usiu thithie tandu ma boda boda ne tunathini apo muno kwanza kwimbua akasitoma tunavalukasia po ukethia ona ingi nina umia apo peo mwana witu na atwa iwe nikiguopo na kana kangi kakwi apo kuna imuliku muno na wana mwachi ciondu va minopo mwane tinga ni kwacha imwene na pandu bane beliketa andu aingi yoke mwana kina kwiyo bami tuki cha skulu na andu aingi makwati ambanga bangi mabakwiye lakini ndikuona itu utetheka kindu kila chatumie MCA wa Kitundu Kithungo Honorable Kisungi wa Katete aiviki otongo iwa kaunti ungu wa gavana Kibwana matone kulikila na kuitana mwene nthi na mbanga hii lelo ni wethiwe na ngusanisyo kati wa national government na county government nundu initially ni wa classified ukatwika wa national government na mwene nthi akapromisi wakana lelo uka mendeine wa national government lakini oyutu unena bekia okila tuungamite va kita wa cheso ni drift cha collapse ye mwaka wa 2018 na kume vinda yeu weza kwethia vengusanisyo mbinge katika national government mayasi mairi peke yao chu nundu lelo ni wa county governor wituke butha Kibwana ni twa muthokeiye tambai ya ba kwitu ngai location na twa munenga petition tukuletie tunewe mbesa cia kwaka kiao ki
na kwa matei make na matei ma county government matunenga milioni 10 turipeke okay. Oengi MCA Kisungi no kulija serikali nene itone kwaselela lelo na kuwikia lami undula utethia muno ekalimambo ni na kaiti na lametha na mavinda momu maokui tukulia MP wito Kivaso honorable Kivaso na alangi makera matwana kwitha me consent na ku classify malelo matate moselelo nundu wa 37 kilometers na mbesa ile ikwendeka kumende lelo ne mbinge muno kwa county government kune tukulia process yesu ya classify lelo nikenda umange kwa county government kabisa uthi kwa national government na baadaye weze kwithia ave initiatives cia wiki ya lami kuma usini wa Isoni Mutongo TV ndi reporter Neta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Tume Masako na tuisio kana tume makwe na tuelika ndeni wa kaunti ya Masako. Fata ene ndikisio ni cha kadhayoni sabu kauntini ya Masako. Kauntini ya Masako ni mayumile na kutuwa isi ya maandamano. Maitata yulu wa kiwuki iko kana sewage na kila kithi shwe kijiki wa usini ulama tumia kukwata kiwu cha kutumia mesini iyo. Kuyanana na ene ndi ni kana osu wethi to kwanua na vai itambia kampuni wa kiwu na sewage kauntini ya Masako kana Machakos Water and Sewerage Company ya Vikia na kuosa. Jina yangu ni Vincent Zai Muasia. Mimi ni kiongozi wa community hapa Mwanyani. Na tuna shida sana ya maji. Sana. Ile maji tunategemea sana na hii maji ya hii mto inaitwa Mwanyani. Na Machakos water and sewerages are even not supporting our problem. We have been suffering for a long time. We have been using this water since 1971. We have been using it in domestic use and many other home purposes. But nowadays we are not doing anything because of pollution. Ile imefanywa na watu wa Machakos water and sewerages. Kwa hivyo nauliza serikali tafadhali. Hapa tunakaa kama hatuna serikali kabisa. Hata our MCA amekimbia, hata he does not address this problem of this river. Wakati alikuwa anaitisha kiti, alikuwa anasema apewe siku 100 ndio aondoe hii sewage hapa, ndio tuendelee na kutumia maji mzuri. Lakini hakuna kitu amefanya kabisa. Hapa Machakos level 5. Hiyo sewage maji sasa imesimama hapa, hii maji imeingia hata kwa pipes. Zile zinabeba fresh water kuelekea community. Kwa hivyo ugonjwa hautaisha kwa hii area. Livoti suniyo kututua udhiu mwoni wa keli wa Vilingi wa Mauvoo na ndukathi vasa na ndudenzi oketheti na Mauvoo mbeangi tuende na kukunikila kila kithi weki kitika isioni kiwa thukanga ni muno ile mbeta itu ya ukamba. Tinainge wathi wa mukamba ula wekitumi ni mbenga na mbenga yake tendala va Mutongo TV nondo Mutongo TV niyo itongoeti kutane kote wathi wa mukamba wa mbenga na mbenga wathi no mpomete ula kilumio kumini kumanisha no wati yawe na indi likilo wa kuambelelia ndini wa Fresh Monday ni chavya ngwatilo wa keli ngui ngumba edition wakati tu ni wendo Wednesday na wakana ni one man guitar live na indi wakatana chotho kia request yako imukwa imwe na nenge nekilungu cha Benga Nation kuma saa 1:30 kila mwana gina saa 10 ya weyo nekwebwa nilie tutongoetie ndini wako tani ya we are the Benga Nation kama na kwa kila kwa mbele wakeli wakana wakatana dikotia kilungu cha ni chavya ngwatilo bita DJ Biado wakwito wa musi ni chavya ngwatilo twende yale Biblia ndito ya ngai osea kilungu cha kana muswaza tatu ya sia andu makwa mea ni kwa umali ina munene nile na muteze kunusu
na nicho kitu mitukie tuete iliko sito na mosanio maitu vamwe nondo wako Chiva nondo wako kwatania nakwa Jacqueline Binya kila wakeli saili na nusu cia Mauvoo nikenda tuthuthanie undu tutona kwailia mikalile yitu misini na tambai ya mukamba va Mutongo TV ukai tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu cia wio va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Alo, kaka ingota simu da kweka na haraka wimbo mbete muno. Hatuikio na mundu akwata mbesa ndesa udhamali nesa ni utinde wakoni wa timu. Ye, mwekene ye mbesa. Na nengeyo kila kevoja uthukula ivoka voka iso mbesa ndesa wibinge wiweka. Nundu ati na muisi atie thina wakwata ni thina timu nuko niwe. Wakwata wewe mbesa itisi ya mana iwo uno naligile kia mali. Owa na ni mali ya kuike yeviti. Hende kitai pumuzi kwenyu kanotu ine polio kwe mundu ekolona mundu akwane walela ndambeisi othemba diamotabisie ndambeiye kanoza timu akunye tukambisia sei na kwa ndambeisie kwata skiza tuni ya mali ya kutuma SMS waandikite skiza no yati ise namba 533 noti ile inya monza kwa nyanya imwe. Kalivo ingeniende na kumanyithia ni saa ili na ndatika 17 tanzia imwe ya kukulia ulungalu katikati wa andu alamekala kauntini ya Murang'a be wa amanyiwa maana atatu ma skulu cia musingi ni makwatie mauvundisio ma undu matonya kumina uchamesini yo kwesela usesei wa leu kuima wamwe na kusia umamai. In order to sensitize them and also educate them, including passing skills in organic farming, appropriate technology, and environmental conservation. That we want to empower needy children from poor backgrounds so that they can be empowered alongside the education they are getting in school to be able to have better livelihoods afterwards, such that they can even choose to employ themselves. We want them also to have a background of ecological agriculture, particularly organic farming, and also participate fully in environmental conservation. The program is funded by Ethical Tea Partnership with collaboration with Kenya Tea Development Authority, that is KTDA Makomboki, and the main focus is to ensure that pupils and parents are informed or are equipped with skills that will enable them earn a coin upon completion of the training. One of the main causes that is key to the pupils is making of hygiene products, because as you know, the COVID disease has struck this nation, and we are training people on making of hand sanitizers, making of hard wash, making of liquid multipurpose detergents, amongst other hygiene products. We are happy of this part because it has improved our learning level, and we have known many things that we had never known. Now we know on how to behave ourselves and to plant things like corianders and other things that we did not know before. And we have known even to make a multi-purpose liquid soap. It will help our families and our surrounding area because it will help in many ways. Tumefurahi sana kuwa tumefunza mambo mengi about crime, na crime ni kitu baya,
and most in our country. So we are praying God that hakutakuwa na hiyo mambo tena. Hii kitu make watu wa grow up in mind. Ati hakuna crime itafanyika even this period of coronavirus. We are praying God that hakuna kitu itakuwa ikifanyika. Tu likendeni wa mutongo imathau ni vala President Uhuru Kenyatta no tangasia kana nthi ya Kenya ikethia wa iyalania mathau ma nthi cionthe ma safari rally kila mwaka kwa ivinda ya miaka 5 nginya mwaka ni wa 2026 wakavindane kauni kana Uhuru ni waisi serikali ni yambia isi kuyumbanisha safari rally ya mwaka usu twendete. Pleasure it is that we are here today once again for this iconic event that is tied intricately to the history of our country and to the history of sports both in Kenya and East Africa. Many generations of Kenyans and East Africans grew up, myself included, fascinated by the awe-inspiring exploits of the many motoring legends who over the years graced this event. I do believe that this weekend, the world has once again witnessed the unique grandeur of motorsport in Kenya, the unparalleled fan enthusiasm shown by our people, and the sporting excellence of the various teams that have participated through this rally. Driven by the hunger of Kenyans for the return to top-tier motorsports in Kenya, we did promise in 2013 that we would end the 11 years of relegation from International Automobile Federation circuit. And 19 years later, I think we're all proud to say that the Safari Rally is without doubt back home. Na indi yu twitha ya tunakuluka imwe kwa imwe nginya nthi cianzane kana timu wa nthi ya Belgium na Czech Republic nilikile quarter final